Salam pagkabagayan, libangun ta inbaran, lugay hapagtakaran, sin quarantine pagnganan. Quarantine in maudo, habay kita kuno, kasila sa kato, bat sakit di dumapo. Magsukul haparinta, giagastusan pa kita, maguno pa magsusa, magtug magkaon sadya. Biya makakatawa, ampa biya makasusah, bang ini lumukay pa, bangkrap in parinta. Bang parinta mabangkrap, kita in magpananap, maglawag magsanap, sinhambuok dua pilak. Pagkaon da supply, tumakad na haway, bangsaw pa maway, dagangan na inlay. Sa susa-susata, lawi na in parinta, in sila nagjajaga, haparatan sinsuwa. Kita niyo kumahagad, haway na tumakad, in parinta nag-ayad, sakit magkaumagad. In home quarantine, hasakit yan nagdipin, bangman way happen, sa maubos in saving. Saving tiyataw, numahot di lumaggo, kuyag pasin maliso, haway magduko-duko. Pagkasin quarantine, biya bago pangantin, haway maglabing, irang kay daling. Hiusog hibabae, way na pagkatumari, haway steady, magpataod baby. Wabadu wassalam, magsukur. Okay guys, ano ko lang pa subscribe ka mga okay, jadi yung channel ko, jadi ako, jadi okay bye, I miss you kanukatan. Kita enjoy.